Saudara, serangan rudal Israel membombardir Beirut, ibu kota Lebanon pada Sabtu pagi waktu setempat. Israel mengklaim serangan itu juga menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah. Israel juga mengklaim telah menyerang markas besar Hizbullah di kota Beirut, Lebanon. Juru bicara IDF Nadav Sosani mengklaim Hasan Nasrullah juga tewas dalam serangan. זה לא סוף ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. Kelompok Hizbullah mengonfirmasi tewasnya pemimpin Hasan Nasrullah dalam serangan Israel di Beirut, Lebanon. Serangkaian serangan rudal yang dilancarkan militer Israel menargetkan lokasi penyimpanan senjata dan markas besar Hizbullah di kota Beirut, Lebanon. Pemimpin Hizbullah turut terbunuh dalam serangan. Mengutip dari Associated Press, kelompok Hizbullah telah mengonfirmasi kematian pemimpin Hasan Nasrullah dan akan melanjutkan perlawanan melawan Israel. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup kebersamaan kita di Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Dilu Puspa, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.